Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya timbaga ni Manang Elisa kada kayo, nanang. Nangag kung agsarsarita kayo itay nariinga. Agawid kanumutan dito'y Pilipinas. Ay no, kaano ti panagawid na, nanang? Inton umay alawas ti flight na. Na, aping itala nga ibagana. At dapay matkit di oras Makapagdalos tayo pa'y dito'y balay na. Anya ti plano na, agbakasyon laang, no? Awan pa'y nadakamat na. Basta tinaibagana laang kat agawid ka no. Ibagam man kidikin ni baka mo, tagdalos tayo iti aglawlaw. Nakaturog pa lang ti manugang yun, nanang. Ay nawaw, anyat orasan. Tumulong tulatan nga agdalos no makariing. Napuyat ngamin ang nagbuy-buya iti TV ko Dahito ti pasarabo yo, nanang. Ay nawaw, anya day tao, Elisa anak ka. Nagadumatan. Bag, chocolate, kanda duma pa nanang. Ay na, agyaman aklauna yan akaw. Magustuak da ito'y abag. Ay, imported dayta, nanang. Adamot lang ang imported abag kaw. Ay, sigurado nga umapal dagiti ko kumarek no makita da daytaw. Nanang, di yung man pagpaspasikat dayta na. Apay ki din na saan? Kaginatang mumat daytoy para kanya kanakaw. When ang madeno ipaspasikat yung nanang. Be humble lata, nanang. Ala, wano nukas tatikayat mo. Daytoy mo ti pasarabo da arman kan ipagmika. Daytoy mo ti para kadagiti kaanaka. Ta kayon ti mangted kadakwada no makariing da nanang. Aginanaak man pay. Chocolate para ken ka, friend. Ay nawaw, agyaman aklaunay, friend. Mairano dakmat ni ti pagbamban no ka. Tunggal ag bakasyon ka kat adda ka nain pasarabok. Siyempre, gayam ka, ken sikat itimulong kanyak, iso anak ka, bruda. Kaano nga agsubli ka iti abroad nga Manungal daw ti bakasyon mo. Ay, sana kung nagsubli ijay, friend. Ha? Ti kaya't mo sa wen? Ag for good ka man dito Pilipinas. Wen, friend. Adamutin balay ko, kan ada urnong ko apang rugyak dito Dakkel nga agpaiso ti sweldo, ijay balasiw taaw. Narigat mo ti agtrabaho ijay. Sakot istrikto ti boss ko ijay. Sa bagay, awan pa'y mo't pamilyam. Ay, gasat kun sa ti agbaak, friend. Sika talaga. Nagdakwarang tam, di agnegosyo ka kiting, friend. Nutulungan nak di ipadas kumay. Kasi iti sigod nga aramidan taa. Nagyaman naklaunay, friend. Awanan makunakken ka. Talaga mapang namnamaan ka, sipod pa'y idi. Anya ti plano ni Manang Elisa, Arman Lakay? Anya plano di kaya't maasawan bakit? Kaano nga ang subli ijay abroad? Day talang, tisaan ko sigurado. Ay nawaw, kabsat mo day jay, ngum kastakit din ti isungbat mo kanya. Talaga asan ko nga amo, no anya ti plano na. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Saludsudom tuman ni Nanang, amangan ket dimot no ag for good dito Pilipinas, kat saan na lang nga imbagbaga kadata. Ket, anya kumaitan og for good dito Pilipinas, bakit? No ag for good, di ag nauden dito balay na. Amangan no papanawan na tayon. Saan mo't lang ang mabalin Abay ko maapapanawon na tayo, ket addamot na itulong tayo. Kan may sabay, dakkel ti balay ni Manang Elisa.
Natakamat ka din ni Manang Elisa no kaano nga agsubli dya abroad, nanang? Tinaibaga na kanya kat saan kanumutan nga agsubli jay. Ay, no. Apay ka no? Ag for good kanumutan. Diag na dito'y balay na, nanang. Kapilitan awan mo't daduma papanan na. Amangan mo saan tayon to akomportable, nanang. Awan maaramid tayo no kayat ni manang mo ti ag for good. Saan mo't amabalen nga ibaon tayo ijay abroad. No awan ti plano na nga agsubli ijay. Sigurado nga ato ti agbaliw, no dito'y ti pagnaudan na, nanang. Arman, pagtrab-trabahuam maya. Ha? Pagtrab-trabahuam, kunak. Makabulan kun dito'y balay nga diyak pa'y nakita, nagtrabaho kayo kan bakit mo? Kuha, manang. Awan pa'y nga rod. Anya? Pangalalaan nyo nga, itigas-gastusin nyo. Ti allowance nga itid mo kin nanang. Ni, sana may parbang ti kasta Masapol nga agtrabaho kayo latta. Awan mo't nga rod mabalin na pagtrabahuan, manang. Ay kat agbiro kayo San mo ta mabalin nga agtamtambay kayo lang dito'y balay? Kasano may paayo dagiti masapsapol ti anak yo, no kastalaang ti araramiden niyo. Agbiro kami to iti pagtrabahuan mi, manang. Rumbang lang Sino tinamnamaan nyo, mang palamot kada kayo ngay? Siyak manan? Uminom ta pa iti Jones, friend. Ay, agyaman naklaunay, friend. Nakasarita gaya mong tekin ko iti pwesto nga abangam kuma. Anit ng baga na ngay? No kayat mo ka no, kat mabaling nga abangam ti dwa a pwesto ijay. Ay, wan kumatap no nalawlawa. Itad ko ti contact number na, tas ikamot din ti makisarita ken kuha na. Ay, wan man, friend. Ay, agyaman naklaunay. Ay no, nanano ka yan? Ha? Apay ka di. Itay pa'y amakadlawak. Kasla problemado kalaunay mo. Masiksikuran nga rod iti makitkitak, friend. Anya day ta makitkitam aya. San ba't nga min nga trabaho nagiti kabalay ko? Ha? Kat no sigod mo't akastada. Di na panunuto na balay ko ti pagnanaudanda. Kasarita mi da friend. Ibagang nagtrabaho da mo. Sana mabalin at doon kan donyada iti balay mo. Naimbaglaangan ta nakariing ka na nakaw. Apay ka din, nanang. Mabalinti dumawat iti kwarta, anakaw. Apay, anan mo niyo ti kwarta? Pagbayad ko iti kuryente, danom ken wifi. Agraman day ta abanang. Siya pa'y gayam ti urayan niyo amang bayad. Awan mo nga ro trabaho ti kapsat mo. Kasta lang nga rodan, nanang. Ay, kwa anak ko, pasensyakan si kalaang mo ti amok amaasit gak. Tumulong kayo kumamot iti gastos dito'y balay, San mo't mabalin na tong palbyag kat siyak timang palamot iti intero a pamilya tayo. Ay, ano sam ka di anak ko? Singgilak pa'y laang. Awan pa'y asawak. Ngamiti kasto yung mapaspasamak. Panagrik na kat may sa dosenan ti anak ko. Narabyan ka mat, manang. Ay nawaw. Kasla saan ka na irwam mo't? Narabyan na ka. Taado, ti trabaho. Anya tinsangpet mo amasida, manang. Agraman sida. Saan kayo nagluto? Yura-yu pa'y laang kanyak. Awan mo't nga rod mailuto, manang. Ay, makapaasar ti kasta. Siyakla ka na yun ang tigas-gastos. Anya nga rod ti maaramidan, mikat si ka nga rod ti adda kwartana. Ay na, pangaasiyo. Nabambandog lang nga rodon ti bagik. Mabandog pa'y manan ti panunot ko. Ano nga min ayan, wag trabaho kayo mutkin ni bakit mo. Ipaaw-awir yu pa'y laang kan nanang dagiti ubeng. Nagadungayin sawang mo. Adda wano awan laang mo ti sungbat ti sa ludsod ko. Kasapulak ti assistant, ipagmika. Anyat kayat mo asawan manang Elisa? No kayat mo, si kakumati tang danak. Ay, pasensyakan, ngam sa anak mo't makatrabaho. Ay nawaw, apay asan? Amumot nga adda anak ko nga uawirak. Mabalin mo't nga ipauawir mo pa'y laang idakin nanang. Ay, saan ang mabalin Oh, anya nga ruti plano yu iti kabsat ko? Asino tinamnamaan nyo, ang palamot kada kayo?
Siya? Ni, awan mo't imbagami akas na. Awan yung bagayo. Ngam isumot ti mapaspasamak. Makauma. Tasyaklaan mo ti agtrab-trabaho para iti daytoy a pamilya. Agong unget ni manang mo. Apay ka no? Sa anak lang ay manugot iti kayat nang agtrabaho aken kwa na. Nagadon nga ibagbaga na. Pagtrabahuam ka no aya. Aramiden na kanu nga assistant na. Nagun kalat takuman Na, saan amabalin lakay? Tapno at damot pagtrabahuam Hay, saan man asyak ti ibabaon mo agtrabaho si ka Arman? Sika ti lalaki. Iso arumbang laeng asika agtrabaho. Ni manang Elisa mo't ngamin. Kaslay birbirok na ti pag-aapahan tayo. Ngarud na. Idi nagawid, awanen. Saan akong akomportable iti dayto abalay. May mayat pa'y tibiyag tayo iji adda pa'y ni manang mo ijay balasiw tao. Ne, api akas tama ng titsuraang, Frenny. Lumuslos siyang kamatan. Kasano mo ngamin? Agkonsumisyonan da tao iti kastoy a mapaspasama. Dagiti manin kabalay mo, ti makagapo. Wan, prene. Di da mo ngamin makarik na. Single pa'y laeng. Ngam iti pa nagriknak kat may sa dosenan ti anak ko. Ibagam tatulungan da kay ti gastos. Di da mo ngarug kaya ti agtrabaho. Day talaang mo tagsiksik ka, will ti aramidin day balay. Kat, kasano nga rudan day tangay? Diyak amo, friend. Adan sa pagtalawa ka di na oras. Libre lang arudan, di pa nagnanaid day, ti balay mo. Konsumisyon pa'y ti ipaidakan ka. Anya ti kasta? Panag ko ng friend. Gusto laang ka din, no papanawag laang nga nida. Ayun tap nagsalukag damot, friend. Naglalaingan dangay, no si kahamin taggastos. Oray kabsat mo, no sadot mat. Ay na! Mauma ka talaga. Panagkunakit na saysaya at no agsubli kayo iti family house tayo nanang. Anyat ko nam, Elisa. Iti family house tayo pay laeng ti pagnaidan nyo nanang. Iti anya aga pumat kat daanan day dya abalay. Masiksikuran ako nanang. Siyak mo't amin ang gastos dito'y balay. Wen si kangarod ti adda kwarta na. Day tati jak kayat kat. Tao akmet ama bambannog nanang. Awan pa'y anak kong gamne. Inal daw matan nga konsumisyon da tao. Itan niya aga po apapanawan na kami. Kadakkel mo't tinaitulong mikin katap no may patakder dayto abalay. Wan, dakal nga agpaiso tinaitulong yo. Ang manumot atawan asyak tinangpakpakan kada kayo. Quits day jaya na. Ay saan? Di na kami mapapanaw iti dayto abalay. Anya? Apay ngay, awan matan signal ti wifi, Arman lakay. Huli nga rod, sa anak mo na makabuya. Mapan mo man kit di kitaan, amangan no adda na ko ti ijay. Ay nawaw, anyat amok ti tangay. Mapan mo la kitaan kunak, no internet connection ko na namatan. Itaman lang ang napasamak ti gastoy. Wan nga rod, napigsamot asigod ti signal day ta wifi kat. Amangan mo't no sana nagbayad ni Manang Elisa. Iti anya aga po adi na binayadan. Kasaritak tuman tayo siya tao. Ti kaya't nangamin kat pumanaw tayo iti dayto abalay. Sigurado nga aramidon na dayta. Tapno mapapanaw da tao. Ha, una yun ni manang mo, managing bubukod. Awanan signal ti wifi tayo, Manang. Talaga nga awanin. Ay nawaw. Apay nga awanan, saan mo abinayadan? Da kayo mutan ti makaamong agbayad Anya? Nagsasaw ka? Kasala di ka gusto usara. Alangan mo't asyak amin. Libre lang nga rodan ti panagnaid yun dito'y balay ko. Anya? Nauma akon, Arman. Nabayagan nga agan anusak. Anong aging gaita? Awan mo't makita kapag baliwan nyo. Agpapada kayo asadot. Ultimo maisaang dito'y balay, siyak pa'y ti urayan nyo agumatang. Ay nawaw, nagdiretso lang tamat ni manang mo iti silad na. Huwag nga rod. Saan nga tao mabisinday dyan? Amangan mo't nunanganan itirwaf. Managing bubuko da kabsat. Awan pa'y bibiyang namat nunanganan ti kabalay na wano saan. Bimak ng lang, timangsit mo tan. Ngarod di na pa'y amumot ti mangiranod. Huwag nga rod. Manulaang matilitsyon manok ngay. Baryalaang kinkwa na day jay. Ngam di na pa'y maaramid ti gumatang man.
Managim bubukod ka mo, Elisa. Bigbigat, nanang. Awan ka asim iti kabalay mo. Di ka masyan kadag iti kakaanakam, ah. Abay ka di ayan, nanang. Nagadulakit din ibagbagayo. Anyat kayat asawan ti inaramid mo idirabi eh, ah. Dayjay ka de. Ha, nabambanugag iti trabaho. Iso ang nagdiretso ak ang naturog. Ada parikot, nanang. Dikit di kunam. Nang restaurant ka, tadi mo kayat amairanod kami iti nagbanugam. Mano atawan mo na nairanod kayo, nanang. Tijak pa'y kaya't kada kayo. Konsinsin nyo mo ti kinasadot ti kabsat ko kan ti asawa na. Nukas ka mo lang. Pumanaw kami langan dito. Nanang, mano atawan mo't anagan anusak. Mano atawan asyak tinang palpalamot kada kayo. Saan kay kumamot nga agbalin a one-sided, ah? Awan makan, awan masida, awan wifi, awan matami nun. Aganos tayo bakit? Manyanging arot, kat pinapanaw da tayo mat. Agtrabaho kan Arman, kaasyam dagiti putot mo. Siyak lang? Ay nawaw, asino nga iti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ta adunga. Ang damot ni nanang, isupay lang ati mga awir kadagiti anak ta. Kasarita mga rod ah. Wen, kasaritak to tagtrabaho ta dua. Una, day talagayam. Kabailak magkati agtrabaho no tutuusin. Pimanaw kayo matgaya man iti balay ni Elisa, Nana Seni. Wan, idi pa'y napanalawas. Imot ngamin, day di agayim mo. Ay nawa, ni Elisa pa iti dakas ita. Pudno mo. Apay, ikalintagam, tikas di nga aramid tigayim mo. Ay nanana, nakitak no kasanuda kayong isakit ti anak yu agayim ko. Nasaya at nga raw apapanawan na kami. Ha, maiparbang nga imutan na kami. Pinapanaw da kayo, gaputa diyo amo ti tumulong nana. Ura sino mat Talagang agkonsumisyon. No day talagang agsiksik kawil, agil-ilan, kan agbuybuya ti obraan ti kabalay na. Anya, Pagtrabahuan nyo darman kan ti manugang nyo nana. Madimot no tila ang may nga anak yu tinamnamaan nyo amang biyag iti intero a pamilyayo. Masapul nga agtitinulong kayo. Iti kastakit saan mat akaasi ti gayem ko, nana. Da kayo pa lang ti makam mo kadagiti apuyo, nanang. agtrabaho ka kaday, Arman. Wen, adda pa kitang danan mikan bakit ko. Mala, agrubwat kayo nga rudan, tapno saan kayo amaladaw. Mangiprito kay latan iti itlog dita. Wen, siya akong timakam mo. Agtrabaho kay kitday tanay, dandani maibusin ti bagas. Awan manun ti maigatang. Agrubatan Arman, anyat orasan. Nanang, agrubot kami. Mala, agan-anad kayaw. Si kamu gayam dayta, Arman. Apay ka di, manang. Nagkapwang mo? Napan ko inala titang dan mikan tata Elmer. Gusto no makitangdan kayo. Wen tawan mo ton maigatang iti bagas. Naimbag mo't tanapanunot yu ti kasta. Masapul nga aggagat tayo, tapno addala mo din tayo. Wen, manang. Sumrek ka pa'y, tada itid ko ken ka. Anya day ta, manang. Groceries, sabon, ken kapkape. Ne, saanan, manang? Nakababayin mo't ken ka. Tapno saan nga isupay agatangan nyo Nakababain, manang. Sumrek ka kiti. Ado ti kapik ditoy. Agyaman ak, manang. Ay na, agyaman nakmet na nakapagpanunot ka ading ko. Kat makit-kita kon, agtrab-trabaho kayon, iti asawam. Kamaudyanan na, nakaamiris kayo mutlaangan, ading ko. Ay, nawaw! Ti tao amang namnama iti tulong ti sabali, awan progreso iti biyag na. Laglagi tayo atunggal tao, kat ada responsibilidad na nga agsapol iti bukod na apagbiyagan. Iti kasta, mapasaya at na ti biyag na, agraman ti pamilya na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasapa ka mo, Lyra anak ka. Ninaana nga talaga. Ammo yung mat-a-wedding coordinator to'y anak yo. Ada kasaritak a kliyente ita nanang. Ay nawaw, pudnaw anak ka. Wen nanang, madlaw abak nang dagi jaykot. Ikot na saya at tapno dakdakkel mo tiganan siya manak ko. Naku nayo pa'y nanang. No ti package nga agbalor iti milyon ti alaanda. Di nasaya at manan nanang. Lalaingam timang sales to kadakwada tapno sigurado. Wen nanang, aramidak ti insuro yu kanyak ide. Siguradwak nga ada ti pirmaan da a kontrata sakbay nga agsisina kami. Talagaan nalaing ka anak ko. Kasta ati agnegosyaw. Siyempre saan ko nga ipalubos a malugi ak anya? Apay nga italaang nga imay ka dito'y balay si ka, JR. Di magasak pa ngamin iti pwesto ni Nanang. Itay pa'y nag-text ti wedding coordinator kanya. Ha? Anya timbaga nakin ka? Adda ka numatan iti meeting place ang nagsasaritaan tayo. Alas 10 mo't titulagan tayo Wen, ngam nasapa unay mat anapan. Di na siguro kahit ti maladaw Anusan na ate aguray. Tawan pa'y mo't ti alas 10. Ayun gayam. Insaganam ti listahan dagiti kasapulan ta para iti umada ni akasarta. Nalpasan, adda dito'y bag ko. Sige, agrobatan. Final ka di dayto yan? Wen, madam. Day ta a package ti kayat mi. Si kangay mo't Sir JR, anya ti maibagam. Ang mga no ada ti saan ana ilista ni madam, wano ada ti suggestion mo, kasjay. No siya, mabalinin day ta. Kaano ang makumpleto dagiti kasapulan mi ngay? Makikoordinate kami pa iti akin kukwa iti venue anapiliyo. Ipa-reserve mi tapno awan ti agbalin a parikot. Ipa-reserve yo ti buo avenue Tapno nawaya. Wen sir, kasta talaga ti aramiden mi, tabuumot avenue ti bayadan nyo. Okay, nasayat mo't nga ron no kasta. Espesyal nga daw mi day ta. Iso ati kayat mi, kat agbalin kumamad nga espesyal ti amin. Di kay madanagan sir, madam. Aramiden mi ti kabaalan mi, tapno matungpal ti kalaysa nga arapa apyo. Agyaman kami unay, madam. Aywan gayam, naskan nga adda ti down payment yo. Uray 150,000 pay laang. Bayada kunti 150,000 a down payment mi. Tinabate, bayadan mintukin ka. Okay sir, agpirma kay nga rudan iti kontrata tayo, tapno malpasan. Kumusta ngay anak ko? Nasaya at mo, tatang. Kumusta ti kliyente akin nasaritam? Nasaya at mo't lang. Nakapirmadan iti kontrata may. Milyon ti budget da, tatang. Ay nawaw, nagdakkelan. Madlaw mo ngamin nga adda kwartada, tatang. Naimbag man tata kayo tinapili da coordinator. Wen ata kompleto ti serbisyo mi, tatang. Saan kami lang a wedding coordinator. Da kami matla ang ti planner kan designer. All-in package, tatang. Agraman makan. Sa bagay, may mayat ngagpaisaw, no may sa tao laang ti kasarsarita. Kan at least, makatipid da. Taada discount nga ipaay mi, tatang. Nasayad na itadak ko. Dakkel ti budget da. Iso nga itidyumot nga rod ti the best a serbisyo yaw. Ito kasta, awan maibagada, anak ko. Ag-set up kami ita, nanang. Tumulo nga kanak ka. Saanan, nanang? Kabailan mi dayto yun. Adamat ti susweldoak nga empleyado. Isupay mo ti maitulong ko Ay, nawaw. Saan ko naklangarudan, nanang? Agina na kayo kide. Ta mga nukumaro man ti an na yun yun mabannog kayo. Mala, addaken ka day ta anak ko. Rabinton ang makaawidak nukwa.
Ado tinaskan nga aramiden me, tabongga ti disenyo akayat ti kliyente. Sige laeng, anak ko. Amok day ta, tanagdalanak mo ti kasta. Agrubwatak nga rudan, mangan kayon tumatan dita. Wen, urayok la makariing ni tatang mo. Numabisin kayo, umuna kayon amangan. Saan amasapol nga urayan nyo ni tatang? Ta sigurado amaaldawan mananday jay. Nagbuybuya nga min iti TV idi rabi ikat. Nakasaritam ka din ni Madam Lyra, Scarlett. Wen, imawag kanyak itay. Kumusta ti venue ti kasarta? Naisagana da ka din? Madama ka numot. Mabalinta nga ti mapanijay. No siya, adda sa baling aramidak ita. Sika ano nawaya ka, o di mapan ka. Nung saan ka mapan? Sa anak mo tin amapan. Kunak man no kayat mo ang makita ti venue ti kasartan. Uy, nga magidan talangan inton malam. Okay, adakan ka dayta. Mapanak pa nga rin iti ente kapsat ko. Ado tinaskan ama arami di jay kay. Isupay mo ti maitulong ko kinkwana ah. Okay, awan parikot dita. Dagasan nakto inton malam. Uray alas 4 amapanta. Itikas na saan ta amarabyan unay. Apay nga kastoy ti venue. Wan nga rod, nagsipngad sika. Saan mo ta kastoy idi may ta ididamo ang nakita ta kay? Wan nga rod, ay niya tinapasamak. Agraman ti gown mo. At dadadail na. Saan nakasta ti disenyo a pinili ta? Ay, makapadismaya nga rod. Uray timakan kat expectation versus reality mo. Un nga ron. Saan damot nga inaramid ti adda iti kontrata tayo? Diyak man amukin ni Madam Lyra. Ay, nakababain kadagiti bisita. Naku nampay. Dakkel ti gastos ta. Sa ita, kastoy ti serbisyo nga ipayda. Saan a worth it ti gastos? Saanin ang makita ti rupa dagiti bisita? Nagsipngat. Anya mo din ti kastoy ana pasamak. Kasaritam to ni Madam Lyra. Ngam kalpasan laang ti programa. Taamangan no agungot kit din og reklamo ta. Nakababain. Wala kay. Kasta nga rin ti aramida. Saan mo't lang ang akastoy a serbisyo ti ex-expectar? Ta saan mo't akastoy a serbisyo ti binayadan ta? Anyat ibagam, Kinapudno na, saan kami a-satisfied iti serbisyo yo? ay nawaw. Anyat kayat yu asawon? Ado ti saan anasurot iti kontrata, madam? Kas kumaitian niya. Kas kuma iti lighting ti venue. Nagsipngat, madam. Anya anasip ngut nga ibagbagam. Kasta ti pinili yu saan aya? Kasta ti disenyo akayat mi. Ngam saan ko maakasta ti lighting na Nagarti ka mutun. Kurang ti lighting yu. Kitain nyo man? Nagsipngat, madam. Basulyo apay nga itala nga agreklamo kayo no kaano analpas ti kasaryo. Ni, apay abasol mi, kat da kayo ti saan anang aramid iti pagrebangan nyo. Nakitam ka di ti gawn ko. Saan akas jay ti disenyo a pinilik. Agraman ti makan, saan akas jay ti adda iti kontrata a pinirmaan mi. Pangaasiman, Scarlett, di mo pagsakitan ti ulok. Nalpas lang arudan ti kasar mo. Nagadupay lang aririmat. Anya mo dagituyon a kliyente. Di da makauawat mo't. Asino timawag aya? Dayjay nga Scarlett Ay nawaw, apay kano? Nagado ti riri na nanang. Nasipngot kano ti venue. Saan na nagustuhan ti gawn na kan makan ana iserve kadagiti bisita. Mayat mat ti disenyo ti stage Wan, bunggamot. Ngamjak amo no apay anagadupay lang ti riri da. Ay unay mutten ti kasta a kliyente. Wan nga rod nanang. Makapaasar. Nakita ti insend mo a picture ti stage. Kamaya mo. Bungga, anak ko. Isend mo man kit di ti kopya kanya. Isend ko iti messenger yun nanang. Won, isend mo taagpusak man iti Facebook. Marmarwam dagiti nariri at tao. Apay akas dyan ti ipupos mo, Miriam, bakit? Apay kaday lakay. Apay nga impos mo pa lang iti Facebook ti may papan iti reklamo ti kliyente ni Lyra nga anak ta. Una, tapno makita dagiti tattao ti chip nga ibagbagana. Eh dawo, imbes ang pagsasaritaan nyo. Saan? Ta ipos mo matan iti Facebook. Tulungak ti anak talakay. O, kita ti picture ti venue nga insed na.
Bunggamot, oh. Di ka kuman makibiyang bakit. Bayam anilay ra nga anak tatimang sulbar iti parikot na. Ay sana mabalin lakay. Diyak kayat nga idadanas dati anak ta. Apay gamin ang makibiyang ka. Kat saan mo mat anak kita ti venyo. Ta saan ka mat anapan iday. Kasanon, nupudno gayam ti reklamo ti kliyente ti anak ta. Ang mga nupudno anasibngat mat. Nag-post pa ilaang ngamin iti Facebook. Asino? Scarlett, bakit? Asino kumapay? Tiin na ti wedding coordinator ta. Kita man no niya timpos na. Aday tani. Ipanakal na pa ilaang abongga kano ti disenyo ti venue. Ay, wen. Stage lang mo't data impos na. Manakibiyang mo't dayto ya. Saan na nakita iti personal ti venue? Ngam no agsasao, ay naapo, kaslam muna amin. Ag-comment kayo tipos na bakit? I-comment mo dagiti ladawan tayo. Tapno makita na. Sigurado nga i-delete na matlaang lakay. Kasano nga ro daytan? Imbes asulbaran dati parikot. Saan ta naturad da pailaan nga agpost iti Facebook? Ikamanda kitang agina iti pagnakmanda. Narigat lang nga rod amakontak ti anak na. Kastapay lang taramidan na. Aywan, pagsasawak daytoy abakat. Urayak laang awagan na. Talaga ang makangag daytoy kanya. Naibusan ti pasensya kadakwada nga agina. Nasaya at magtasinong batam ti awag ko. Panagkunayo ka dikat nasaya at tikas day nga inaramid yung madam. Ay nawaw, apay nga men anakar-arte ka. Bonggamot ti disenyo ah. Awan kayo iti mismo nga aldaw ti kalesa. Saan nyo nakita no anya tinapasamak iti dayding aldaw? Diyak ka mo no anya ti idandanon ti anak yo kada kayo. Ngam ti pudno, kat ado ti saan anasurot iti kontrata a pinirmaan mi. Ay, talaga ka di adi ka agsardang ah. Da kayo pa'y tinatangsit kita. Tapno ibagak kada kayo. Dakkel ti gatad a binayadan mi iti anak mo. 1 million, madam. Nakitak ti disenyo, kat mayat mag. Apay anagadupay laang ti saom. No saan nyo pa'y nga aksyonan ti reklamo mi? Ang mga numapilitan kami nga agdemanda. Una, agdemanda kayo no kayat yaw. Anya kumaita. Anya ginangag ko nanang. Agdimandada? Wan ka no. Talaga mat Jak amo ka nagita a kliyente nagado aririda. Ang kasanungay no agdimandada nanang. Patpatsamot na gijay atat tao. Ibagbagada laang dayjay, tapno agbuteng tayo, tapno isubli tayo ti kwartada. Nga ta nanang. Madlaw mag... Sa bagay, adamot kit di puntuyo nanang. Basta tulungan nakto Ay nawaw, siyempre saan mabalin abaybayan ka, taanak ka kaangaraw. Anya ti bagayo tatang. Nusakti si ka. Makisarita ka na saya at kadakwada layra anak ko. Anya nga ron ti kayat da? Isublik ti imbayad da kanya? Saan naman siguro nga iparefund amin? Tilaang siguro serbisyo asaan nyo ana ipaay ti iparefund da. Di lugi kami matan tatang. Ado ti magibagbaga apalpak ti vinyo anak ko. Nasipnget ka nung agpaiso. Sulbaran nyo kumati parikot iti kabiitan a panawan anak ko. Di yu orayin adu makilpay ti iso. Takasano, nagdimandadang agpaiso. Asino ta umawawag anak ko? Ni Scarlett nanang. Awag mo't nga awag day ta babae. Anya ti aramidak nanang. Di mon sungsungbatan, marmarwam. Kasano no? Ay nawaw, dumngag ka kanya, tamok ti bagbaga kanak ko. No arabidom ti bagbaga, saan ka amay sagma? Talaga natangsit dagijay nga agina. Kasano nga rudon day bakit? Agdemanda takit din. Marmarwam dagita atat tao. Narigat da makontak. Naimbag ko man no saan apos iti Facebook day abakit Miriam. Agpirbirok na siguro iti simpatya ti sabali at tao Ay saan asyak ti kalkalabanan da. Tano siyak ti maibusan iti pasensya. Talaga nga adda may demanda. Agpatulong tangarod ka dagiti maseknan bakay. Unen para makita no pagpatinggaan ti kinatangsit ken kinaturda. Nagdemandadan nanang. Anya,
Anya ti aramidak ngay nanang. Nagpatulong damutan kadagiti masaknan. Kaano pa'y? Itay laeng. Adda nga rod umawawag kanyak. Ngam saan kun asinungbatan ti awag na. Ay nawaw, kasano nga ruden dayta? Anya ti rumbeng nga aramidak nanang. Makisarita ka laengan kadakwada anak ko. Anya? Kayat yu ang makisarita ak kadakwada? Wen, agpagpakaasi ka apagsaritaan nyo latan ijay barangay. Saan ang masapol nga ibabain na tayo iti intero a Pilipinas? Ti kunayo idi katulungan na. Sa bali ita anak ko, nagdemandada mo tan. Anya nga itilaban ko dita. Anya? I-refund ko laangan, Scarlett. Saanan? Alamot tan Saan ang masapol nga idi mandana? Italaang ang nagpakita ka kada kami. Kat numanungal daw nga inururay mi akuntakan na kami. Pasensya kan talaga. Bidot ko dayjay. Ayan ti inam anatangsit. Apay asaan mo nga intugot tapno makapagsarita kami mat iti personal. Kaasyan nakadi Di nakidimanda. Please. Noan niya ti resulta ti kaso. Iso ti aramidan tayo. Ha? Para makita ano pagpatinggaan ti kinatangsit yo. Kumusta anak ko? Anyat nagsasaritaan nyo? Agdemandada talaga tatang. Asos, kasano nga roden dayta? Jak amo tatang. Kahit apay nga gululibog kalaang dita si Kamiriam, tulungam ta anak mo Ay iko May saka mo't anaturon nga gipupos iti Facebook. Anya nga iti maitulong ko. Kat parikot mo ti anak taday talakay. Ninanang mo't. Ali ipakitam kadakwada ti kinaturan mo. Saan lang aday ta agpos iti Facebook ti paglengam. Saan mo tan nga ubing nilay ralakay? Amunan, dar aramiden na. Day ta ti bagbagak kang gakal. Natangsit ka. Ngam di mo magayam kabailan ti sumango kadakwada. Imbes ngamin nga isurum iti nasaya at anak ta. Saan ta sugsugan pa ikide? Ay, Ay, Kanya nga ita, naidimanda ka lakit nga ron, anak ko. Pag nakman nyo na ita nga gina, darasudos kay tumot ngamin. ay nawaw! No adda parikot asang sangwan ti pamilyam, di ka agdarasudos. Kontrolam ti emosyon mo. Iti kasta kat saan ka mailawan ang mga ramid iti banag amang karkaro iti sitwasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amom, noan niya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert lakay. Anya day jay, bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawaw, asino ang lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay, bantayam jay putot mo, tamangan no inton madamdama kit masikugan kit de. Ay, sana mabalin na. Ipalpas na kumapa iti panagadal na. Isu nga rod akasarita lakay. Diyak kaya ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana. Saan mo siguro adakis no bagbagaam? Sikan ati ina na tanabayag mo tanapimusay ni karidad. Ay, diyak kayat. No may papan kadagiti abambanag, diyak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang kunam.
ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagak laeng atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang mangitultulod ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita kada kayo. Ay, kwa, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyok. Anya, nobyom kunam? Saan ka pa yan nakaturupos iti panagatal mo? Ngam kaya't mo ti makiasawa, anak ko. Anya ka lagi di mo tanaya. Amumat anang nga tutarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti daduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason ka no, tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Claire. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayjay a Jason. Ay, kat syempre, ananang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kastati kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire nga'y, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita maabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di ngaminon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray adda ni Claire dito'y balay kat kasla siyak matlaang ti makitkita yo. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit diti ipapaaramid ko, no di mo kayat ti maunta. Umayak man, apong. Ada ka di ibagam, apo. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko dito'y. Tano adak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray adda ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang apimusay ti inak? Saanan ang makiasawa ni tatang iti sa bali? Ang manyangay nga roda po. Saan tayo mo't atengel ti biyag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay, apong? Ag naedaksan dito'y balay yu? Ay wala, mabalin lata mo tapo. Pudno, apong? Wala tapno adakad kaduak. Dito'y kamot anag naed idi ubing kapailaan. No kasta, okay lang kan kang agnaed ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni Nanang Itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni Nanang tararamidan na. Kan may isa, apo ko naman dayjay. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay adda boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo da kanumat ng tilimitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaed ni Florence ijay? Asino nga iti ibaon ko no ijay ti pagnaedan na? Napauli magkamay. Ay ko alakay. Napanunot ko laang. Asabali lat tano da tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kayat ko bakit? Kayat mo't lang namin ni Florence na agnad ijay kay. Nakaturpos tamot din iti kolehiyo.
Agpada tapayin nga adda na talaga da trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sata, Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunong ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. amang ano naka-amerisan. Saan tayo asigurado? Anya nga ro daramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbag ngal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, amti? Apay ni Robert. Anya ti masapul yung kankwana. Napatagtiba gami kan kuha na, auntie. Ay nawaw. Anya ti bagayo kankwana ayan. Plano mi nga minan ti agkalaysa. Anya? Agkasar kayon? Wen, anti. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpada kami mo nga ada trabaho na. No kasta. Agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta. Adda gaya man kwartada. Napaulimag kayo mat, anti. Ah? Ay, kuha. Awan matkit di. O sige, panawan kayo pa tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naadan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahil tati jakam mo, bakay? No kayat da, mabalinmad nga agnaad da pa'y dito'y balay. O, kailangan kain ka? Ay nawaw, syempre putot mo mat ni Florence. Adda madlaw ko kan ka. Ha? Madlaw ko siming bad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di matan ayalakay. Sigod mat anasing petak. No may papan kan Florence nga anak miti mo nang asa. Di mun isawang no anyaman ti ibagam ko makanya. Tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaid da ditoy. Tapno adda kadwa tayo. Nang ro na ita tanakapsot ka matan. Di mun kabailan tagtrabaho. Di ko nada kat simple lang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ro da. Nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasang man. Kabaulan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasara. No si Kantong mat ti makiasawa, mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di mat Claire, mabalin mat aso katamday di a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo, so katamkit din. Anya? Diyak kayat amaartapan na kaday di a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan nanang. Aywan gayam. Pag naadanda ngay kano numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo, kat agnaid da ijay balay. Ay nawaw. Imanugot kayo nanang? Common sense ka di anak ko. Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pagnaedanda. O di mairanod tayo. Iso asika. Agsingsingpet ka kadakwada. Tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pagnaedan niyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang, apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaang apo. Amangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw. Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak, apong. Amangan no agin-agin laang dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo? Amangan no agpampamarang laang. Amangan no adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam a best actress dayjay ngay stepmother mo. Ni apong atalaga. Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maanti. Amangan no adda pa'y kwartam dita.
An-anwan nyo ti kwarta ay, ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, Naibusan ti bangus aginatang ni Jason, ante. Naibusan anak kong. At 2,500, ante. Da kayo matun ti makaamo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha kon ti suple? Sige, ante. Keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Itala ang anapadas ko, ta saan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na kong, numabalin kat pakibayad yumatlaang ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Kanya nga tanong, gipatakder talangan iti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatla ang day talakay. Saan ko ang anusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day nga stepmother ko. Saan to pa'y nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata? Isupay kit di? Wen nga rod Ay, panagkunak. Pudno tinaibaga ni apong kanyak. Agpampamaranglaang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kastang ugali ti may nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikato ni Claire? Di na ituloy ti panagadal na? Wen kano, ada kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga rodan, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga ruden ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kanu pa yun, iti balayda. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Na yun ang pailaang mo. Apay kano pumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakariknada, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pailaang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon dito eh. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Ti ko na siguro, kat saan ko anang tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas ng aldaw. Oo, napaulimag ka mo na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yung. Anyangay nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna. Narigat matlaang nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanin maramidan tayo dita, bakit? Kasta na siguro mutan Plastik launay mat. Kayat na ti mairanod, ngam di na amo at ratwan iti nasaya at datao. Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot, anak ko. Ah? Asidaglaang mo ti balayaw. Aywan tatang, mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti ayan da Florence. Anyangay taramida mi dyan. Awan mo't gindi. Kahit ko lang ti sumurot kadakwada. Sumurot ka, ngam agawid ka matladagos, ha? Wen, bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnerd ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agur-urayan ni Jason ijerwar. Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikura na klauna yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo matan di kwarta. At damot pensyon ni tatang. Kurang dahi agastusin tayo anya. Kat, kasano nga rudan day ta, nanang. Awanin masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaid mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutan akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang. Anya nga rod ti maaramita, kat imalaak mo't kada kayo akunang. Anya ti kunam, ulitam man.
Basta, kasjay nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta nanang. Ha, ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mo tan, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman aklaunay. Ta nakaumay ka dito ospital, Florence, anak ko. Makapakiktot kayo matatang. Kaano la ang idilimasin kami. Ita, kastamat ng tinapasamak. Ayan nan ngay ita. Aday tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor tatang. Amangan mabayagan kami pa dito eh. Ada kwartayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang tudaklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi ket tulongak latta. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayon, Auntie Gloria? Agayaman ako na anak ko. Anya ti imbaga na tatang. Diyak mat maawatan. Agyaman kanukin ka anak ko. Agpaimbag kayo atap no ada ti katulungan ni tatang. Siya mo no absubay kisigod na pigsa. Anya kano tatang? Di na kanuam mo, nagsubli pa iti sigo na pigsana. Ada kaasi ti Diyos, Auntie. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Ay, nawaw! Respetuan kan ayatem ti kabalay mo. Di ka kumaagbalin anaranggas. Taamangan no iti udi na, katigayam tao akaguram timang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man nga minin, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y istur ko si Cabelo. Ikanak man dito sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistong pa ilaang bakal. Awan pa nga min kwartak ita. Bayadam to ah. Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktukin ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Day ta red latan. Bayadam tanay. At idugan ti listaam dito istur ko. Wen ka, di bakit? Daanag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayada kon ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pautangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasarunong mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba kayat mo pa'y amaamuan, Mare? Win tamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan amasapol amaamuam no anya ti in order na iti online? Tanya kumangay ti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Si
patmatgaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Nawa. Tapay agimatang ka pa ilan. Kat adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school Sa bagay bit kiti Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Yung maguray ka man anak ko. Apay ka di, tatang. Kasta wait lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karuba tayo. Apay agimatang ka pa ilang iti online. Nalaklak ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da maibaga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Tanda ni maibusan ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo, tatang. Dapat may kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ko. Akita aktuman nga rod iti online. Ha? Adala ko na bagas Adda, tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amo no isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak tilakon na, tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, nguminamot aminan. Aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam lang nga ta nagturong ida Ruby. Anya nga tamanan ti inorder na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol amaamuam amin No sa anak ngagbidot, bagas dayjay langay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan ka tatay tagsipsipot ti paglaingam? Kayat kula amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat adamat lakok abagas dito Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita store mo no dida kayat bakit? Ay basta, agimbistiga iti kasta. Kat maamwak ti pudno. Mayat gayam to yung bagas nga in-order mo iti online anak ka. Wenmat ngamin, tatang. Kasta ti bagas da Mariana. Mayat tanalok neng. Yun nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito store ni Jaja. Ngam nalaklakaday tatang. Ayan. 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online kat 1,350 laeng. Hindi nakatipid tayo, iti 250 pesos, anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay tatang. Isupay ang maigatang iti asin wenno mantika. Gapu iti kinarigat ti biyag ita, kit masapol ang maibiro. Wen nga ro, tatang. Rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay, tatang. Saan moten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro lagi ti adda pamilya na Naku nayo pa'y, tatang. Siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata. Kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang na kong. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kundak lagi din nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May sa atado laang. Dualatan na kong. 120 pesos amin tata. At titibayad ko na kong. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Uwan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam dayjay. Paidam dagito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamat lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali da di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas dyan. Ay nawaw, apay ni Ruby. May gimatang ni Tata Selmo dito istor ko itay. Kat naibaga na anag-order da iti bagas iti online. Kahit
Anya ko maitakin ka. Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. Anya. Amu damit nga dala ko kabagas. Ngam ape ang nag-order da pay laang iti online. Ay na, choice damutin aday ta bakit? Amangan no nalaklaka ti in-order da iti online. Oo, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam dagita atak tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaang bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Maray. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanaw, ah. Apay ka day, Maray. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni tatasel mo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anag-order da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Maray. Siyempre, maditirik nak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lako. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Maray. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada at tao. Imbes a suportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam-damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Maray? Amum mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rod ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istoryaam ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Una, tamadi nga rod tirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbali ng mga iso. Diyak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramidin na tikas jay, kat adamat lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit? Adda nga adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Maray. Ay nawaw, di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Maray? Ha? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no niya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak kaw. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papaniti panag-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo ka no akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas ka no kat order mit online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Tay, tati saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakit di tinakam nakin ka. Saan akin napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa na. Wen, Maray, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad naman yung limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Maray. Makitang ti ugali day taak aruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mo't siguro, Maray? Si kakit di mo't? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Maray, di mo nga min ikan iti kay papanandag iti makitkitam, ta si kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Maray. Amangan nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan. Ano manay? Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo laang itay.
Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tata nakita man nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawaam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako nakong. Ay, aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya maninday tayo in-order mo, anak ko. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit amin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da sentro. Nung makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manak ko. Naa, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na matan. At dalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya ngay nga road, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakeng ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti maistoryam. Naa. Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga gurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. Ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadalat tamot dagiti gundaway agumatangak dito'y isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak at tapno malawlawagan ka. Tapno di mo is-istoryaan apaidamak. Saan akin napaidam ti kastoy ngar aramidek. Kaya't kulang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo niya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay nawaw, nalakalaan kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay nawaw, ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na mek ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakitak nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay nawaw, kasano na ibagam nga awan? Kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agorder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubik. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kaskanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibos ti pangkusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang tikas jay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Wan nga rod lakay. No apay ngamin nga apaam ida. Wana tagorder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay nabay, saan ngamin ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Wana ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apain dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada, iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunan. Aramidam timbagak,
iti kasta ket awanen ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.